Znači, Ožirio, Peđa, Peđolin, Moranko, Omoše i Stanislav. Dikljen sam, ovim sa ste, čekamo hitnomanje broje na KT svako. Evo, šuma, ava leto broj i čito ko te. Leto broj i čao ko te. Hajde broj 2. I Semrana, čao kuri. 2. Broj 3 Rabija. Broj 4 Sabina. Broj 5 Nadija. Broj 6 Anđela. Ej, da ne bi ubučinaku, smani samo malo volite. A me magama verčane, oživi penela da ne bi od duglačina. I šukar predlog ti je da ne bi nikad sponižina. A kavao kova, znači riči napravili džepe, da niko te ne poniživo. Od dva ožiriva čeli i ječ kada je to odluka. Odmah, prva pratilja, druga pratilja i mis. Šta reći gare? Složivime tu. Misa je mučke na ne, verine. Znači, ako mučke, slobodno živime. Ako o mis realno, znači aplauz za mis. Znači me kao kriv za učeja, te nam visine da ne sve vučke. Tiko, naš otar, rajo naše otar. Mame svjetove, džanena matematika učeja. Jezda muzičarija, ali matematika džanena. Orhan, naš otar džuklje. Džan, djektara vuka. Ovo šabani na šinđula šalim. Jer rešimo slučaj slobodno vičnjima, neka vam. Pa i čele se? Ej, neko će da očekaj, bez ređenja? Na. A meni se isto ne svoj predlog. Ava Karinanko, sad te navređiname najtvorede. Znači sa respektom, izvini Stanislav, izvini Peđo, Mošo, izvini. Izvolite. Dobro, amen, sar žiri, mada sa oči ajtale šuže i veruj si ne amen, pa naštite tirine baš koja najšuže, ama morate tirina lender 3. I amena kada sar drugo pratilja, ožire jer odlučim to voli petka, broj 5. Znači ojtali druga pratilja. I Nadija, dobro. Dobro. Mešaj ta uprove panča ja, soveo. Da, ako ne nešto vaće ču. Soske mislim дека me ако наđена од кој ти косклуче, ако навакер навак, веруј ме, не наđена. Сар прва пратилја па добро, прикети да. Добро. Добро, каде протекција с некоја букети мангела, значи, добро. Ако на сар прва пратилја одлучен ги ожири нормално. Кај ќе няма број? Број 3, Рабија, нали?
pa men birinjem дека prva pratile ovo brojki i radimo. Dobro, me mislim zasluženo i dvojka u jedinici, prva pratitelja mi i druga. Ja kada sam mis, a mena ja mislim panda staro prvo put bi se odikreme čijen. Dvojka. U Italiji firavala broj 1 i trebala da ovog mis znao na grešenjem službenak mensarine. Me mi znao deka je Romaničaj koja i čačešu žit trebala gerte izvedena u Romani miski. Od Italiji i Alma. Pa kakva je protekcija na Makedonka deka me... Ništo bi kad dam 500 evra posle, hajde. Dobro, tenaka na opoklonija svoji emiscenge. Ajde, ako nam misterate nikad. Ej, ajde ki strana moli napet umeđe, si narodno ko odikjeva, vešelo kuri. Cito me na neki strana. I misice evo pratile, neka čoraka te sa strane. Chavales, pa ti giù carta ti